Bartazar muri gereza gufungwa imyaka 18 yose. Yo, uyu mugabo w'ikirangirire wikwije amanota yose mu bijyanye no kubomora kuri iyo ngingo arabanza akanikurikira kuri uyu mugabane. Uyu mugabo rero wamaye bikesha igikoresho cye cyo munsi y'umukandara, umugabo bomora inyana zigatizazo nakabagore bagataba abagabo babo wari mu mazi abira. Ntabwo amazi akiri yayandi kuko ubu Bartazar Engonga washinjwe kuryamana n'abagore 400 yasabiwe gufungwa imyaka 18 yose. Kubera iki? Iyi mfizi y'akarere nakiye umugabane noneho yakoze iki? Mva ngutere story. Umushinjacyaha muri Guinea Equatoriale yasabiye Bartazar Engonga gufungwa imyaka 18 kubera ibyaha byo kunyereza umutungo no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Urubanza Bartazar aregwamo rurimo abayobozi benshi bari basanzwe bakorera urwego rushinzwe ubwishingizi no gubwishingizi ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi. Mwese murabyibuka, niba utanabyibuka umva nkwibutse. Bartazar yamaye kubera ibirego yigeze kuregwa muri 2024. Byavugaga ko yafatanywe amashusho mu bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye birimo mudasobwa amugaragaza asambana n'abagore 400 bose. Ariko ibi ntabwo byavuzweho rumwe kuko hari n'ababihuje n'impamvu za politike no gushaka kumuharabika ngatazashobora guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ataha. Ubushinjacyaha bwasabiye Bartazar Engonga igifungo cy'imyaka 8 kubera kunyereza umutungo, imyaka 4 n'amezi 5 kubera yeza ndonke no kwigwiza imitungo, n'imyaka 6 n'umunsi umwe kubera gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Yanasabiye gucibwa miliyoni 910 z'amasefa kandi ntazigera ahabwa umwanya w'ubuyobozi mu gihe kingana n'imyaka yasabiwe gufungwa. Ubushinjacyaha buvuga ko Bartazar yari yarubatse uruhererekane rw'uburyo banyerezamo amafaranga ya leta bakayakoresha mu nyungu zabo, bafatanije n'abandi bakozi bakoranaga mu kigo barimo Carmelo Julio Motogo Ndongo, Ireneo Mangwe Monsui Afana na Florentina Iganga Inanji, bose baregwa ibyaha bimwe. Icyo wamenya nuko Bartazar Engonga avuga mu muryango w'abanyapolitike, akaba umwishywa wa Perezida Theodore Obiang Nguema Mbasogo wa Guinea Equatoriale nyine. Urubanza rwe naho bareganwa RSI Africa yanditse ko rushobora gufatwa nko guca umuco wo kudahana muri iki gihugu. Ibise noneho Bartazar wanyu haraza kubirokoka? Reka tubitega amaso. Reka mbabwire ni inkuru nubwo bwose babaje. Yo, ubu isi ya sport yacitse umugongo, iri mu marira n'agahinda nyuma yuko umukinnyi ukomeye wa Liverpool bwana Diogo Jota yitabye Imana aguye mu mpanuka y'imodoka. Hapfuye akiri muto, bimwe bita gukenyuka kuko yari afite imyaka 28 yonyine. Gusa ikibabaje kurushaho disi nuko apfuye nyuma y'igihe gito cyane hakoze ubukwe. Hayaya, hasize umugore mwiza cyane n'abana 3 bari bamaze kubyarana kuko bari bamaze igihe babana ariko batarakoze ubukwe. Kuva kuri Cristiano Ronaldo bakinanaga mu ikipe y'igihugu ya Portugal kugeza ku bandi bakinnyi bose n'amakipe yose yo mu isi, bari kwandika amagambo y'agahinda ariko kandi icyarimwe bakanandika amagambo y'ihumure yo gufata mu mugongo umuryango w'uyu mugabo. Rutahizamu wa Liverpool n'ikipe y'igihugu ya Portugal Diogo Jota wari ufite imyaka 28 yitabye Imana aguye mu mpanuka y'imodoka yabereye muri Espagne aho yari ari mu biruhuko. Urupfu rw'uyu mukinnyi rwatangajwe n'itangazamakuru ryo muri Portugal kuri wa kane nyuma y'impanuka y'imodoka yabereye mu ntara ya Zamora aho yari ari kumwe na murumuna we Andre w'imyaka 26 nawe akaba yahaburiye ubuzima. Mbega famiye ngiracika umugongo. Hari yashize ibyumweru 2 byonyine Diogo Jota ashyingiranwe n'umukunzi we Rute Caridoso, bari bafitanye abana 3 mu bukwe bwabereye i Porto muri Portugal nyine. Jota yakinaga ku ruhande rw'ibumoso asatira izamu muri Liverpool, ikipe yagezemo muri 2020 haguzwe miliyoni 41 z'amayero avuye muri Wolverhampton Wanderers. Uyu mukinnyi w'umunyaportugal yatangiye gukina ruhaga iwabo muri Porto mu ikipe ya Pacos de Ferreira, akina bwa mbere mu cyiciro cya mbere hari muri 2015 mu gihe yerekeje muri Atletico Madrid nyuma y'umwaka umwe. Jota wari ufite imyaka 20 ntiyakinnye muri La Liga kuko yahise atizwa muri FC Porto, yatsindiye ibitego 8 masiko kwitwara neza kuko
kukamuhesha kubengukwa na Wolves yamutiye mu cyiciro cya kabiri, ariko birangira imuguze burundu kuri miliyoni 12 z'amayero. Mu myaka 5 yaramaze akinira Liverpool, Jota yatsinze ibitego 47 muri Premier League, anafasha ikipe kwegukana igikombe cya shampiyona, FA Cup na Carabao Cup ebyiri. Uyu mugabo yaramaze kubaka ibigwi gake gake, yakoze byinshi, ariko kandi yaragifite byinshi byo gukora, ariko nyine ntabwo Imana yabyemeye. Reka twese ndetse by'umwihariko n'abafana ba Liverpool tumwifurize kuruhuka mu mahoro. Rest in peace Diogo Jota. Ingabo za Ukraine zatwitse ububiko bw'intwaro z'Uburusiya zari zibitse mu mujyi wa Donetsk Uburusiya bwigaruriye. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uguturika gukomeye mu gace kegereye ububiko bw'intwaro z'Uburusiya. BBC yanditse ko yasuzumye amashusho neza, irebye uburemere bwo guturika kwabayeho n'ahantu byabereye, yemeza ko ari intwaro z'Uburusiya zaturitse, ariko hatamenyekanye icyabiteye n'ingano y'ibyangiritse. Mu gihe byabyemejwe ko ari igitero cy'ingabo za Ukraine, byaba ari uruhererekane rw'ibitero byibasira ibice byigaruriwe n'Uburusiya hagamijwe kubuca intege mu rugamba bumaze imyaka buhanganyemo na Ukraine. Nyamasheke akurikiranyweho gusambanya umwuzukuru we w'imyaka 5. Nyumvira nawe, umugabo wo mu karere ka Nyamasheke ari gushakishwa n'inzego z'ibanze zifatanije n'inzego z'umutekano, akekwaho gusambanya umwuzukuru we w'imyaka 5. Ibi byabereye mu mudugudu wa Muremure, akagari ka Kinunga, umurenge wa Nyabitekeri, akarere ka Nyamasheke. Tariki 30 Kamena 2025 nibwo umugore w'uyu mugabo yatashye ageze mu rugo rwe, abona umwuzukuru wabo afite ibimenyetso by'umwana wasambanyijwe. Umwana amutekereza uko byagenze, biramurenga ariyamira. Umugabo amenye ko byamenyekanye, ahita atoroka. Umwana wasambanyijwe ahererwa kwa sekuru kuko nyina yamubyariye iwabo. Nyuma y'uko bimenyekanye, umwana yajyanywe ku kigo nderabuzima cya Mukoma, nacyo kimwohereza ku bitaro bikuru bya Bushenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Nyabitekeri, Madame Dusengimana Marie yabwiye ikinyamakuru Igihe ko uyu mugabo ukekwaho gusambanya umwana n'ubu ataraboneka. Ati ntabwo araboneka, n'uyu munsi twiriye tumushakisha, ntabwo turamubona. Abaturage turabasaba kurushaho kwita ku bana, bakajya babaganiriza igihe umwana agize ikibazo, bagahita babivuga. Ikindi turabasaba kudahishira abakora ibyo byaha, kuko iyo adahanwe abikorera uyu ejo akabikorera undi. Ubuyobozi burasaba wabona uyu mugabo ko yatanga amakuru yaganisha kwitabwa muri yombi rye, hagatanga ubutabera. Baturage ba Nyamasheke rero, nimutanga amakuru, bafata iyo nkozi y'ibibi bayihane.